Kita mampir maring kini. Ada warahan. Anda dan kita warahan lawan dia. Kita mampir maring. Dan makanya buden tu. Kini larung. Gandan lepas. Wow. Tuang. Masakan mulut mari kanang tiga ni.
Nih, bawa Pak. Coba sedikit sih. Ini daun ini loh. Baca kerja ya. Wah, udah, kacang, kacang apa kacang?